мен банкоматқа келіп, мен глобустан іштеп, тапқан ақшаны сыймай кеткен. Картаны салондан, мен мобильный ақшаны қойып Как вам уберите, пожалуйста? 2 айда 2 ай іштеп, $100 ақша іштедім. Birinci ayda $30, birinci ayda $70. İştesinde bu. Снять наличные. Так, менде 5600 бар, бирок мен азыр 5000 снимать этем. Ознакомьтесь информация комиссии и выберите наличные действия. Чек чыгарабыз. Операция выполняется. Иштегиңизде, Globus компаниясында иштегенде жакшы эле өзүңүздөрдүн кандай иштесеңиздер ошого карай активный иштесеңиздер багыт аласыздар. Globus компаниясынан 5000 рубль акча алды, калганы да калды. Бул 1 айлык айлыгы.